no muthe ndiracokeria Ngai ngatho ndina ucamba munene wa guthie live haria Kameme FM official ngoretwo ndina guoya ihinda riraya no rire ndirathire na nenda-ini mzima live ndiramukirwo ni andu riu ndire na guoya ona na thengio ndona haria Kameme FM official tuma almost 1.5k koguo ngatho na ngumo kuri Ngai mwaka wa 2025 ni kweheria guoya Noigwa kweheria guoya kaimana reke ngwire yes fear is a snare guoya ni mutego mutarani fear another fear of men is a snare and is very bad na snare ni ta mutego na kwiragwo atiriri kiguoya niguo kiguoya gitundu kimuna na kingika muturire-ini niguo kaba wambiririe no ndo wetigagira undu utari urawambia wambia ri ugakora ru andre tigagira ki na maundu maingi maratwetigagira ri ona matihanikaga those things that you fear most they never happen ndiratuire na kimako kia inu uri ona nda ateiga na atia inu uri uga no cio waingira kana ki oh my goodness they she God is faithful glory to God amani mzima yes muheshimiwa zoea mapema mheshimiwa tari waingira ndeyo no turi migwetaga in case aginyagia theinyanya yes tukaiga tuga kimoda turugamite kwanyu ni amiai tuga kimoda ambaye alikuwa kwa radio ukipenda zaidi mzima jana alihutubia watu Nakuru town usiwe unasai ukihebe biti unasai lakini kidogo watu walimwambia heria dawe Nyanyihia morere nitakuwa nimezoea na kidogo ukiingia kwa siasa ukonde bado watakuambia watasemaje kidogo kimoda kuna wakati alikuwa mnono lakini saa siasa zinakula maini anakaa ni kama kwa mgonjwa tuombe mbunge wetu mzima aka Catherine akiombea bungeni na tafadhali aone daktari baada ya bunge mukao nywe sasa unywa ogore wewe kono narugama yes yorogame okoro he kindu renda kwambia ambia ndonire gwitigira gukwa aga social media kando ire no menye siasa ndituri I have to level up yes you have to yes it's 2025 you have to taru ndamuonire mwina waititu bayao mheshimiwa Ferdinand waititu kuria umurehete mzima live yes nie ndamurora ndakiona ni munene gukira na ndae na ru ona mwenake wakioneka wesiri actually Mogiambia gocera na mwezi mwa baba yao wewe ndugigathie gym ona wewe no wale mwira mwezi mwa ndupunguza irio nduriaga omega 3 baby tia mbezaga ndu omega 3 nduriaga omega 3 na beetroot ucio nderehaga ndo tungu yeah good hethiri ukigenda gutuka comfortable in your situation etha ndwari oreka wega kumakira Remember that tawaja sari let them be your company tigana na andu aya mena tumiri tuni ta muthoni wa wanja nuri igua no abatara guthie gym mwena mhesimu wa baba yao sawa my friend you are okay you are honorable guoka wiraga andu atiriri na baba yao ni araria no asana muthoni wa wanja kana baby tea my friend you cry anyway but I thank God for Kameme yes o hau tukinyete njugaga muturire wako wacenjeirie guku gwa Kameme kayo kamuingi utongoria mashabiki aitu we muthikiriria murata witu we county ciothe 47 na ndironire riu turathikiririo ni makiria ma andu milioni 7 kuna yes over and above oh my goodness yes tutatarite diaspora tutatarite social media yes ona rakionire nginya tugitongoria wow yes we are doing very well na tugacokeria Ngai ngatho kuri we shabiki murata witu gututua ceceni number 1 makiria ma miaka 20 ya umemerekia